Ka North East Students Organization NESO hakakat pratrik nailar kala penlong da kejingya ki syong kelain mungor habaro kinong ba jong ki jela ka than syate lamingi kentup Meghalaya. Ban penbori ka Sarkar India bat ki Sarkar jela ban shim da kisin jam ba perking ban yada ya ki trai muluk da ka ba khanglat ya kejingwan buhai shnong bean da ki mender na Bangladesh. Habakren syakilat pathai kubor haga jinya ki balapan long haga nong ba Shillong ucaman ka neso uba Samuel B. Jarwa ula ong ba kajing khot penlong ya kani kajinya ki ka day kajing dawana ka Sarkar bakan shimkya mardor haka bay day bat kajing wan rung kertep jong ki menderi bat kabalabu jing ya kani kathan mentala bun pausnem. Ngilamat ia kani kejing na kejing wan rung kertep kibriu na Shiliang kaput kamtam na po Bangladesh syaki jela baper jong kathan syate lamingi. Ngila yo ia kejing longjing man ha Tripura Assam bat wat ha Meghalaya ngila saki ya ki babun ba kejing ki win bat kejing ya ki jong ki pai ba persya ya kani kejing wan rung bean jong kibriu na po Bangladesh. Kumta kani kejingya ki kalong bandawa ban penbori ke Sarkar India bar ki Sarkar jela jong kathan syate lamingi ban shim khya ya kani kamat ka bakongsan bat ban shim ya ki sinjam bat ting ban khanglat ya kani kejing wan rung bean ong uba Samuel. Uni uno yalam kaniso ula kedauru ya kejing keren jong menteri rang ba adu kari ha ka santrik nailar arhajar arpusan ha ka ba ula kubur ya kejing kta na kejing wan rung bean jong ki menderi ya ka jinglong jingman jong ki nong syong shnong ha kathan syate lamingi jong kari. Namar ba menteri rang ba adu kari ula kubur halor kani kamat ka badan kejing ma ka bakrau kumta ngi kermen ba ka Sarkar India kan shim ki sinjam ki beting halor kanong rimban yada ya ka bha kamiat jong ki jai ben riu-riulum jong kathan syate lamingi ula ong. Habakili halor kejing pulom jong ka Sarkar Pedeng bat ki Sarkar jela ban shim ya ki sinjam ban penteri kam ya ka inline permit ILP ha Meghalaya uba Samuel ula ong. Hooi POE baka jingdawa penteri kam ya ka ILP ka day kamat ka balas lemba ya ka baka Khasi Students Union KSU kaladawa nadu kisnem khat khandai spa prapulai. Henry kalong ka bas ngosi namar na kaliang ka Sarkar India bat ki Sarkar Pedeng kiba buat kimpat syamla menjur setiaban penteri kam ya ka ILP hakeleng ki jela kathan syate lamingi bat kumjo hapo ke jela Meghalaya. Ka neso kan sa penlong ya kejing yalang ban shim shu ya kirai nang ne syakmat ya kiba on sa penberapa ba. Ha kejing ya ki kabalalong ha kanong ba Guwahati ka neso kaladawa ban penher kerat ya ki menderi na kathan syate lamingi bat ban penteri kam ya ki sinjam ban perking ban yada ya ki trai shnong riulum jong kathan. Nalor kata kala IT ru laka Dorcas Syah Menteri rang ba'du kari Narendra Modi Syah Menteri kampo ying Amit Shah kumju Menteri rang ba ke Assam Himanta Biswa Sarma ban penpau ya kini kejing sngokya. Hakini ke Dorcas ka neso kala ong baka jinglong jingman ha kejing bun brew ha kathan syate lamingi kala sakhi kejing kala ka bakraw nomar kejing wan tuj ka baklem sange jong ki poiwir nakiri ba marjan ka mahamru baki traish nong riulum menta ki don ha kejing ma ka bakraw ha ka bay day bat ka kolshor ka jing ithu ha ka san perthai ka hok halor ka khendo ka syap bat wat ya kejing long traish nong ka jongki nakaliang jong North East Students Organization kinarai baka di Patrick Mutaksni di jela brokhoj jong than sti lamingi di nokba jing jela brokhoj kendan kene ka set strike kene ka ji syong plan mugor ban penbor ya Sarkar India ujur ya ki Sarkar jela her hak than sti lamingi ba kit shimkya ya kene kamat ka bangilai kran la post na menta ka balakta ya than jumi brokhoi akaba ka jingrung ketep jingi beri bonabar ibar jela syangan digeri jungi kalau tak hado kata ya ki jela befer than sti lamigi akaba ngilai baka jela Tripura trairi trai muluk kila kelalong kira pa ila jongberi dai ka jingja ko Assam akaba I beriu ibarung bonabar kila bun beriu hado kata akaba bun kijaka ko Assam trairi trai muluk kila kelalong kira pa wan agni hangiru agi jela jungiru gilai ijing yaki ijing yale pat ba nadu por menswa persya ikini inok rung jubor hagani I benta jugi
hakaba nakaliang ke KSU hakaba liang di seng pero jong than sti lamini ilemi ban ya keren ban ya persau syak sarkar ya kini kijing e tinganget ba kajing e chong jing minta kasngi ara kadai ke sarkar ke ba dan sya ta kajingkit kli namenta kabit kabiak kajing ada jingi girit pa kan sim ya kisen jam ki bating e batte nakam ya kani kajing ru bertap jingi beri ke banama de nakata dau ba ngisko bang haban peni haban penbor ya kesorkar tang sorkar jela wan kesorkar pedegru kabala chong klifti poro kata pung teli kisnam aga bedai bar kejunu pertap ciki wan jela de kesorkar jela kadon ka cikit kli ka kia hadu kata ban pej banyada trai di trai buluk apo jela ikut pi de ndrai i ba sorkar jela hadu menta kampat don kita kian hamtam haga jela jungi ka jela Meghalaya kampat don tagian belok ka cigeda ka paka kasti ka paka sya sementa girit pa akan di jela ji kata ngilawan ong ka dari ka jingbom don jaka ya ka pol kelbe nadu menchwa sarkar nadu menchwa nadu biyo di jela la jong adu mentaru ipadi bandan tak pol kelbe ban te la kam sya ya ni ka jinglu berhak ba jela di pagilai ba menga santrik Prime Minister dari India Narendra Modi keren hakatski hakaba ulah penpau ya kata kacingkela juga demografi apo keri jungi bahawai pan isim baka dot is gade gawai hanch di lambi gade gawai kaba demografi joka kala kelasya dur kadar snong di hau kajing don jugi cek berdiri pero hamtam stan sti lambi kala hadu kata kabangilai bagi trai muluk pun jaka dalam kirit pa dia lada sarkar India dokumen bak sarkar India kala i ya kata bat kala kubur ya ka jingkren jugi nadu menchwa bak hanch di lam ini kala syak yartma lagi di brio na ko pos mo ipat re kejo popor ni kwa sarkar India akan pergi di kam apo madan kumlo bakan yada ya ki trai muluk jangan hanch di lam ini woi bak kumlo bakin la penher krat ya kini kinogrung tu ngomong Prime Minister kinogrung tu sebab jelas pero wan lagi baik pi kajing long jing wana sarkar ladang ada ke sarkar senrop dan ada ke sarkar belong tanggawai ke partiru dari ke syong kibri pat di badan tu kibri gi bakumlo di badan tu lada kita sya ya kajing kemu ya kata ka jingnut bakin le aka menyada ya kirit pak yang lagi jogeri kami bonda tulo tiga MRSSA arja country kalau bi nak kaji kin supaya buat kedai kaan ke ba ada sarkar menteri kam ada sarkar ada menteri kam kan 4 yo KLP sarkar ada menteri kam kan lo kaji kada ya kajai menteri ya kecela kajungi marba ke MRSSA kendon ki herdok ki benpej ya karung kami cigi bar jela dari hadu menta ya kata beri jungi kejap beri jungi ki penrung ya ki beri ono Bangladesh dengan sko ba isuban khot iki isuban ong iki ba kani ka kam kalong kajing penrung yok sen hapo ka yeng la jong balau ras ai ta shai ku sapu kala di khap ban su thu ma ki kim dei ban ri ki sen ko hapo di yeng. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry Priya, sorry Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.